Goeiedag, Abuti. Sê hallo vir die kinders. Dumelang, bana. Vandag gaan ons leer hoe om mense te groet in Setswana. Is julle reg? Dumela. Okay. Kyk daar, dis Ousie. Dumela, okay. Kidding. When okay. Okay, stop gou-gou. Kom ek verduidelik vinnig. Wanneer ons okay gebruik om mense te groet, beteken dit, hoe gaan dit? En wanneer ons sê kidding, beteken dit gaan goed. Kom ons kyk nou hoe Abuti en Ousie mense groet. Dumela. Okay. Kidding. Okay, katse. Hoeps, daardie kat lyk nie baie gelukkig nie. Dumela. Okay. Kidding. En nou kan jy mense groet in Setswana. Totsiens Abuti, totsiens Ousie. Sien julle volgende keer. Bye.